Ipring sobaya pribaroki paraloki para jor sasisen chaki sau ayom. Kalong karo risol kaba don bakmi lenti. Haba kay Young Boys kala penlemnya ke Manchester United. Da ar lakaway haka Smith dang juga Champions League arajar arway arbuar. Haka nega jingya lakay o Cristiano Ronaldo ulat hep ya ka gol kaba nongkong haka minit bakat lai Henry kabala pentlot sanken san ya ke Manchester United kadai ka jingya orat kat uwan bisika haka minit balai pusan haden paula yuk ya orang ya lakay ka Young Boys. Lada ya lakay tang si pawut ki rang ya lakay haka stadium kabada baik full daki rongstem kiba kersian ya ka Young Boys kabaya lakay halaying latikena pinsya nyon baik tang Maria yo red card ubisaka ka Young Boys kalanyon baik triang haduk kabakut ya ka Manchester United jin lada ki kejat jungki jibai dan shoot ya ka bol siapok gol kin jin delapan bam ya ka Manchester United dan lai lani sau gol Henry ki babon ki kabut hep gol la supel leno da ka shoot syarut ka gol haba pai ka Manchester United tang Maria yo red card ubisaka kalaran deno barjala banyadaya ka sikol balat hep da Ronaldo wala ka Young Boys kalanyon betriang banyo tap gol Henry day haduk ka minit bah Henry hungreu unga malu ulayo ban penpaya ka ka sikol ka Manchester United haden bala ito ba Ronaldo marway omla balai sakman namar baro kirang yala kay ka Manchester United kilaran dinlut kunta pensyong no ya haka minit banyo paway pada kaja kaju labi plida Jesse Lingard ke Manchester United kalaya dapat triang banyak kurpon nakani ka jingjala kai pulse klempoi perkhat syuaban kur artot ka jingjala kai ulingkat ula baklaban pas ka bol haka minit bakendai pro plusan bat usi basu ka Young Boys ula teb jelang ya ka bol sapok gol kabala pengki Winston ya ka stadium baro kawai dan Porsche ya ka Manchester United badban phaya ka ka gol namar ya ka jingjala kai la penkut artat lengba ka ka gol bat ka Young Boys kala kur lai pon nakani ka jingjala kai kana ka klub na Switzerland kala penengok sendon ya ki pajba satlak ka partai namar bon naki kimpat bena wat ya ka kerteng jongka haka way per ka jingjala kai ka Sevilla kala haj bat ka RB Salzburg da marsikol wat la ka Sevilla kala ya kai tangsi prongut ki rang ya kai nado ka minit basan pro haden ba unisiri ula yo ya ka red card Henry kala ya kun priang ban ailat ya ka Salzburg bahkan yo tap gol show ya ka sikol ka Sevilla la tap da rakitik haka minit basau fuar lengba ka penalti pada sikol ka Salzburg la tap da El Susik haka minit ba ar paway lengba penalti hi kublaya fiki parlok para jor tadado bangide sempiang haka way per ka video kublay sibon